mu rwego rwo kwerekana ugomba kubera isi umupolisi nyawe, amarushanwa hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya arakomeje. Ku wa 27 Ukwakira 2025 amakuru Uburusiya bwashyize hanze avuga ko bwagerageje igisasu cya kirimbuzi cyo mu bwoko bwa missile Blavstnik gikoresha ingufu za nucleaire, kandi bwatangaje ko icyo gisasu gifite umuvuduko uruta uwijwi nk'uko byatangajwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu. Mu kiganiro cyanyuze kuri televiziyo, General Valery Gerasimov yabwiye Perezida Putin ko bakoze igerageza ry'ikirere ryamaze amasaha menshi ku gisasu cya missile gikoresha ingufu za nucleaire. Anabwira Perezida Putin ko cyagenze intera ingana n'ibirometero 14,000, asoza amubwira ko gishobora kugenda urugendo ruruturu. Ibi Uburusiya buri kubikora mu rwego rwo kwereka mukeba, no kuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bwiteguye kwerekana ko aribwo gihanganye muri tekinike z'intambara mu kinyejana cya 21 n'ibizakurikiraho. Uburusiya bwavuze ko bwakoze iki gisasu bwa mbere mu mwaka 2018, kandi buvuga ko gifite ubushobozi bwo kugira ahantu hari hose ku isi, ndetse kikagira n'uburyo bwo kwihisha mu buryo budasanzwe ibitero byo mu kirere bishobora kugihungabanya. Abahanga mu gusesengura ibya politiki y'intambara n'intwaro bo mu Burayi ndetse no muri Amerika ntabwo bemera agaciro k'iyi misile mu bya gisirikare, ndetse bateye utwatsi byatangajwe n'Uburusiya ko iyo misile yageragejwe, kandi mu geragezwa rikaba ryaragenze neza. Perezida Putin we yivugiye ko igeragezwa rya nyuma ry'icyo gisasu ryabaye mu mwaka 2023. Ikigo gishinzwe kugenzura intwaro cyatangaje ko nibura mu nshuro 13 zizwi iki gisasu kimaze kugeragezwa kuva mu mwaka 2016, amagerageza abiri ariyo yaba yaragenze neza ku kiro cya 50%. General Gerasimov yavuze ko iyo misile yamaze amasaha 15 mu kirere mu igeragezwa ryabaye ku 21 Ukwakira. Yongeyeho ko iryo gerageza ryagaragaje uburyo iyo misile ishobora kugenda neza mu buryo bw'impagarike ndetse n'ubutambike, byose bikaba byarahuye neza n'ibyateganijwe. Yongeyeho ko iryo gerageza ryagaragaje uburyo iyo misile ishobora kugenda neza mu buryo bw'impagarike ndetse n'ubutambike, byose bikaba byari bihuye neza n'ibyateganijwe nk'uko ikinyamakuru TASS cyo mu Burusiya cyabitangaje. General Gerasimov yagize ati, iki gisasu cyerekanye ubushobozi buhambaye bwo kunyura hejuru y'ubwirinzi bwa misile ndetse n'ubwa gisirikare bwo mu kirere. Iki gisasu cyakomeje guterwaho impaka zikomeye mu nzego za gisirikare ndetse n'izishinzwe umutekano kuva cyatangazwa bwa mbere mu mwaka 2018. Raporo yo muri 2021 y'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ubutasi bwa gisirikare bwo mu kirere US Air Force's National Air and Space Intelligence Center yagaragaje ko iyi misile yahita ishyira Uburusiya hejuru nk'igihugu gifite intwari idasanzwe ishobora kugera ahari hose ku mubumbe w'isi. Ariko nk'uko byagaragajwe n'ikigo mpuzamahanga cy'ubugenzuzi bwa gisirikare International Institute of Strategic Studies cyavuze ko Uburusiya bugifite imbogamizi zikomeye mu gutuma icyo gisasu gikora neza. Abasesenguzi ba International Institute of Strategic Studies bagaragaje ko kwinjizwa kwayo mu bubiko bw'intwaro z'Uburusiya bishobora kugerwaho niba harakemuye ikibazo gikomeye bahuye nacyo cy'imikorere ya moteri ikoresha imbaraga za nucleaire z'icyo gisasu. Bakomeje bavuga ko habayeho amageragezwa y'indege menshi ataragenze neza, ndetse n'impanuka zavuyemo kubura ubuzima bw'abantu benshi. Ikinyamakuru cya gisirikare cy'Uburusiya cyifashishije inyandiko ya International Institute of Strategic Studies cyavuze ko icyo gisasu gifite ubushobozi bwo kugenda ku ntera hagati y'ibirometero 10,000 n'20,000, kikaba gishobora kuba ahari hose mu Burusiya, ndetse kikaba cyagera ahari hose ku mubumbe w'isi. Icyo kinyamakuru kandi kivuga ko iyo misile ishobora kuguruka iri hafi y'ubutaka hagati ya metero 50 na metero 100, bigatuma bigorana cyane ko yahagarikwa n'ubwirinzi bwo mu kirere. Iyo misile NATO yita Skyfall, bikekwa ko ishobora kubikoreshwa n'imashini itanga ingufu za nucleaire ibigomba guterwa nyuma y'uko moteri zikoresha imbaraga zikomeye zirasa mu kirere. Ubushakashatsi bwakozwe n'ibiro ntaramakuru Reuters umwaka ushize wa 2024 bwerekanye ko ikigo giherereye mu birometero 475 mu majyaruguru y'umujyi wa Moscow ko ariho bishoboka ko iyo misile irasirwa. Hifashishwa amashusho yafashwe n'icyogajuru mu kwezi kwa Kanama 2024, umusesenguzi witwa Dick Everest yabwiye Reuters ko yabonye ibibuga bitandatu bigenewe kurasirwaho izo misile biri kubakwa muri ako gace. Kuva intambara kabiri y'isi yose yarangira, Uburusiya na Amerika ni ibihugu byakomeje guhiganwa mu ntwaro, kandi itangazamakuru ryatumye isi yose tumenya ko ari ibihugu bitinyitse. Buri wese muri abo bami hatanira kwemeza isi ko yifuza kwibera umupolisi binyuriye mu kwerekana ingufu za gisirikare. Amaherezo azaba yahe? Kora subscribe kandi ufungure inzogera, maze ukore like ibisigaye tubitege amaso. Nanjye niteguye kujya nkusangiza amakuru ku ikoranabuhanga n'ubundi bushakashatsi budasigara inyuma mu makuru, kuko ikintu cya mbere ari amakuru. Wakoze cyane kunkurikira, naho ubutaha.